هللويا. Gloria لك مولاي. هللويا. Gloria لك مسادس. نلقاكم أساس أخوة مالتين وأوتشين وفاميليا ريفر أوف لاف والأخوة في كريستو مفروشة مدور مالطا وأودش وفلازيا وكابادوسيا. عشان كده البيبي. لا نشايت. الليلة عندي مساج بش يبنيكم كيف عنده يكون دايم. إما هيكون مساج لفيرانا من اللي هينكوراجيكم ويلانشياكم باش تستناوا فايد كبار من الله على حياتكم. أمين. كل هات يطلب مني من قلبه. من قلبك الدكيارة واستعمل دلس الرية الفيدي. مش أديس. أولا تبات. أولا تالكلمة. أولا تالفيدي. كلمني الليلة من الكلمة أديسة ديك. أن ألفيا مولاي فيدي لتوجب ليلك فيدي تالإمبوسيبلي فيدي لي أن المنتني مولاي أديس أعطيني ريفيلاسيوني خلي نمشي في الدول تالكلمة أديسة ديك في الحياة دياي. Grazie Gesù اللي أنت تعلمني كم تتراومني وتترانسفورماني على الجلوريا ديك مسير في اسم جيسو كريستو. أمين. مر في الكتاب تاع جادجز تاع المخالفين كابيتلو 6. كابيتلو 6. ده الآخر يسوع ده الآخر شاري كليتا إربا نسنا يدكم كوازي السنة كلها سيسا. حسيت حفنا الامبورتانسا حفنا كلام السولتو على كم احنا دايما نتكلموا فوق الفيدي وتسبيسم حفنا مسجل فوق الفيدي ودايما مش حاجة جديدة تتعلم ماما مية دايما. عندنا كيف لستينا بكورس Foundations of Faith 14 لسيوني فوق الفيدي بس أمرش ماتا كوبيا كود بمك فوق الفيدي إنهجيكم كلوهم كلوهم ما دايم يسوع الله يترجع برادر هيجن كان يعيد الكلمة الله الريفيلاسيون الكلمة الله يبقى المونتانيا سوا هي الاستس مونتانيا إما اللوم تدي من دال باساج دربورة تدي من دال باساج دربة وترجع ترى سايد المونتانيا خور لما تكونش رايت يخور والكلمة الله هي هيك عشان ovviamente الكلمة الله هي الكلمة تعالى اللي هو هاي وما تستقعد تزاوستخو تيتنا بالزيت. أمان في كل سجاد. الصحنا نقدو ولا تفيدي. كما منكم تمنوا لي اللي عنده الفيدي holiday. نافل دينا تنسترم استرم باش سبيشالمنت ما تكون تدني في البدو في المشاتية كنا يتعلم عنده الفيدي ما عنده بظن الفيدي. علاش خافنا من الكريستياني ما يفبوش الكلمة فيدي تفسر تكون برسواز. الكلمة فيدي كلها تيدا ورايا. الكلمة فيدي تفسر convinzioni. تحسبوا لي الله هو convint فوق ذاك اللي يعملوا يايت. allora بالفورس infatti Galatin 22 تقول لك اللي احنا عندنا الفيدي دا كريستو اللي جسوا على اوتور تاع الفيدي تاعنا. سوا جفري واحدة من الفروت تاع السبيرتو اللي هو السبيرتو سانتو هو الفيدي. أمان. allora دايم ترى بارتي أخرى من المونتانيا. ونهججكم يكونشنتراو خافنا كله خافنا مسجد الفيدي عش في كل اريا في كل حاجه في باساج ستاجون اللي انت تدعي منه يكوش تفاتشا مارت يكوش تفاتشا كويستيون تاع فينانسي ريلاسيونيات المشيتيك في كريستو الرجوار شات يجري مدورنا في الدنيا شات يجري في الجفرن الفيدي هاتك الريسبوستا عليا بالسيدة دين لكم هو أمان هللويا. مرة في كتاب تاع المخالفين كابيتلو 6 كابيتلو 6 المساج للوم عندي فوجي في قلبي المولاي هي دان الله يركيد منك الامبوسيبلي الله يطلب منك الامبوسيبلي. علاش الله يركيد مني ومنك الامبوسيبلي؟ أو شي خاطر عندي idea علاش الله يطلب منك الامبوسيبلي؟ عاش لي كيكو بوسيبل ما عندك بظن وين ما عندك بظن ياك انت ياك مش امبوسيبل عليك ما عندك بظن عاش كون بوسيبل واحد من غير الله. في الكتاب ده المخالفين جادجز بالانجليز هنبدا نقرا من فيرس
minn nofs il-kapitlu. Mela, danu il-poplu tal-Alla bħal kull sena, bħal kull ċentenarju, bħal kull staġun, ħafna midrabi il-poplu tal-Alla jizvija mill-mulej. Mod ġenerali, mhux bil-fors f'kull persuna, ma mod ġenerali anke f'Malta. Il-biċċa kbira tara li ħafna jgħidu li aħna nemmnu fil-mulej, aħna nħobbu l-Ġesu, jew aħna nemmnu l-fibja. Imma tara li hawn ħafna Kristjani, mhux Malta biss madwar id-dinja kollha kalta din, li tarhom fejn huma daw. X'inhu ma jagħmlu għal Alla? Kif qed jimxu mal-mulej? Kif qed iwettqu l-pjan tal-Alla f'ħajjithom? Sewwa u tara li ħafna jerġgħu iduru għall-idoli tal-passat. Ovvjament, mhux qed nitkellem fuq idoli ta' stat, wiċbijat, ma konna forsi ġud minna nagħmlu qabel fuq ix-xemat u whatever, imma xi kultant idoli tad-dinja. Pereżempju l-imħabba tal-flus, mhux li jkollok il-flus, l-imħabba għall-flus. Qed tifhem? Jew nkella għal il-kilba tax-xogħol. Li taħdem hija tajjeb, imma meta issa x-xogħol qed jiddettalek ħajtek mela inti rġajt lura lejn idolu ieħor. Jista' jkun hobby. Fis-sajf pereżempju, mhux l-ewwel darba xi ħadd jgħid li pastor għalissa mhux ħatarani għax ħammor villaġġatura mbagħad tarani fix-xitwa. Kristjan tax-xitwa. Għax tas-sajf imorru ħdej il-baħar. Qed tifhmu jiġifieri ħafna Kristjani tarhom jerġgħu jmorru lura lejn l-idoli tagħhom u jiena u inti imsejħin biex ikollha mħabba taħraq għal Alla. Kontinwa. Issa mħabba mhux infisser il-feeling. Sewwax il-mħabba li Alla jrid għandu lejk u Alla jrid jidhim minni u minnek, mhux imħabba ta' feeling, imħabba ta' patt. Qed tifhmu? A covenant kind of love, jiġifieri tħossha u ma tħossix, tibqa' l-istess ma jinbidel xejn fik. Amen, għalhekk toġob il-Alla l-fidi, għax il-fidi jekk inti verament timxi bil-fidi biblika ma jinbidel xejn fik, anke jekk tinbidel id-dinja kollha madwarek imma fik ma jinbidel xejn. Kulħadd jgħid fija ma jinbidel xejn. Anke jekk tinqalab id-dinja madwari, fija ma jinbidel xejn. Għaliex jiena mhux qed nibbaża fuq id-dinja jew iċ-ċirkustanzi jew jekk l-affarijiet isiru aħjar jew għar, għalija ħajibqgħu l-istess. Għax Alla l-istess, għax huwa mibnija fuq Alla li jibqa' dejjem l-istess. Illum l-istess il-bieraħ, l-istess illum u l-sal dejjem. Dak huwa Ġesu li aħna jiena u inti naqdu. Amen? Jekk xi ħaġa nbidel inti mbdilt mhux Alla. Is-sejt ngħidlek? Jekk xi ħaġa taħseb li madwarek xi ħaġa nbidlet xi ħaġa fik mhux minn naħa Alla. Bis-serjetà. Ma insomma anyway, mela l-mulej ra l-poplu tiegħu raġa' jmur qed imur lura lejn l-idoli bħalma kienu jagħmlu ħafna fit-testament tal-qadiem anke fit-testament tal-ġdid anke sal-lum il-ġurnata. Sewwa u beda jfittex il xi ħadd biex imuru jdawwar lura reġa' il-poplu ta' Kristu, il-poplu tal-Alla dak iż-żmien ovvjament xorta kien Kristu ma dik issa xi ħaġa oħra, biex idawru lura lejn Alla. Għall-ewwel imħabba tiegħu jerġa' jagħmlu jaħraq għall-mulej. Amen? Halleluja. U jsib il-dan ir-raġel jismu Gideon. U ħanibdew minn vers 21. Imbagħad l-anġu tal-mulej met tarf il-ħatar li kellu fidu u mesbieħ il-laħam u l-ħfajjar u ħareġ in-nar mill-blata ġifieri dal ewwel dar il-Gideon. Sewwa u għamel patt ma' Gideon bħalma ħafna drabi naraw bħalma ta' der il-Musa jagħmel patt miegħu, der il-Noa jagħmel patt miegħu. Sewwa għamel patt miegħu biex jistabbilixxi x-xogħol tal-Alla fuq din l-art. Sewwa u ara x'jgħid lil Gideon il-mulej. Ħammor daqsxejn il-qudiem, morru daqsxejn tal-lura, morru vers 12. Derlu l-anġu tal-mulej u qallu il-mulej miegħek raġel qalbini. Ara kif il-mulej jara l-affarijiet totalment differenti. Jekk jiena u inti rridu nimxu bil-fidi, inti tittara l-affarijiet mill-punta da vista kif jarhom Alla, mhux kif tarhom int. Jekk inti timxi bil-fidi, il-fidi ma tarax l-affarijiet kif jarhom il-bniedem, il-fidi tara l-affarijiet kif jarhom Alla. Mela l-anġu tal-mulej
wassallu l-kelma talla. U Gideon qallu, imma għidli sidi, jekk il-mulej umana, għaliex ġralna dan kollu? Mux l-ewwel darba, inti tkun għaddej minn test, jiena nkun għaddej minn test bħal kulħadd, u tibda tgħid imma għaliex ġrali hekk, għaliex ġralna hekk, għaliex għaddej minn hekk. Ma jfissirx għax Alla telqek. U laqqas bil-fors fisser għax inti qiegħed fid-dnub, l-ikbar dnub li l-Kristjan ta' jagħmel taf x'inhu? Taf x'inhu l-ikbar dnub? Li dak li jkun għallu Alla jiddibidah u ma jimnux. Dak l-ikbar dnub. Imma li sidi jekk il-mulej għaman, għalix għalli da kollu? Fejn huma l-opri l-gbal li kienu jgħidulna bijom mis-sirietna u għalulna, ma tellajnix mill-Eġittu l-mulej u issala l-mulej tellaqna u rħina fidejn il-Midjajin. Il-mulej dar lejħu għallu mur, eħles b'din il-qawwa tiegħek lill-Iżrael mill-ħakma ta' dejn il-Midjan. Mhux jien battek u dgon wieġbu, iddew sidi biex se neħles lill-Iżrael. Ara l-familja tiegħi il-inqas waħda fit-tribu ta' Manassi u jien iż-żgħir f'dar missieri. Isimgħuni, mela Alla tgħidlu raġel kbir u qalbini u dak kif beda jara lilu nnifsu. Jiena li żar wieħed, li kien wieħed, li li tażel. Meta l-mulej kelmek, l-ewwel ħaġa li jbiddel fik hija l-perspettiva. Kulħadd jgħidha. Meta l-mulej kelmek, l-ewwel ħaġa ma jbiddel fik hija l-perspettiva. Għax Alla dejjem jitkellem mis-sema u l-bniedem karnali dejjem jitkellem mill-art. Amen. Il-malaj wieġbu, jien inkun miegħek. Inti tidrob il-Midjajin bħalli kieku kien raġel wieħed, ġifieri m'hemm bżonn ħafna. U wieġbu jekk jinsib ħnina f'għajnejk, għamel li sinjal li inti qiegħed tkellimni. Hawnhekk issa, forsi wħud minnkom tafu l-istorja morru qarawha sewwa, hawnhekk Gideon ma kienx bħalna llum, il-ġurnata inti ma titkellim, Alla llum ma jmexxix bis-sinjali. Isimgħuni. Nemlu fis-sinjali, nemlu fis-soprantural, nemlu fil-profeziji, nemlu fil-vizjoniet, imma l-ebda waħda minnhom Alla għalek ħadd mexxik dik. Alla llum il-poplu tal-Alla jmexxik bil-Ispirtu Santu. U bil-kelma. L-Ispirtu Santu ħadd ma ħajlek xi ħaġa kontra l-kelma jew il-prinċipji tal-kelma, speċjalment fid-dawl tat-Testament ġdid, u l-Ispirtu Santu qatt ma jikkontradixxi xemm miktub, make sure li inti dejjem ikollok il-li bil-kelma tal-Alla fik, ħalli l-Ispirtu Santu jkun faċilment għalik tiddixxernih meta jkellmek. Għaliex l-Ispirtu familjari bħal mettilkom nhar l-erba' li għaddew ħafna simili. Speċjalment simili għalik, għalhekk jgħidulu familjari x'inti tkun familjari miegħu. Inti fhem? Mhux bil-fors kull ma tisma' dejjem jkun ġej minn Alla, sewwa tattenx tisma' lek xi wħud jitbedu mill-fidi għaliex għax fitxu jagħtu widnej biex jisimgħu dak li huma jridu jisimgħu. Amen. Il-kelma tal-Alla titċalenġjak, il-kelma tal-Alla tibnik, imma l-kelma tal-Alla mhux ħatħallik kif inti, il-kelma tal-Alla tibnik, il-kelma tal-Alla jrid titillonċjak sewwa biex inti twettaq dak li f'għajnejk ħajjidher impossibbli. Għax sakemm inti għadek tara lilek innifsi dudu, trab tal-art, ma jiena xejn, min kapaċi għal xejn, għadek tara lilek innifsek hekk, inti ma tistax tagħmel l-opri li Alla seħħlek biex isiru jidru f'għajnejk impossibbli. Inta baċċa ħaġa inti. Alla meta sab il-Gideon, Gideon ma qallux gidbata, qallu jiena l-inqas fit-tribujiet kollha. Qallu pratikament tara, ħanejdilkom jgħidilna kieku x'kien jgħid Gideon bil-lingwa tal-lum. M'għandix kwalifiki. Jon kella bħalma qallu Mose, inlaqlaq. Sewwa? Għallu, jiena ma nafx nħaddem il-Facebook, ma nafx nħaddem l-affarijiet ta' teknika. Jibda jisibu l-iskużi kollha. U għabli vera parti, tkun parti vera, imma minn punta di vista naturali. U jiġi l-anġu tal-mulej, u l-anġu tal-mulej jgħid il-kelma tal-mulej, u jgħidlu inti raġel qalbini. Int mażul minn Alla li għażilt. Jara għażilt il-da dan għandu ħafna skola. Jara għażilt il-di, għara di kemm brava titkellem 5 lingwi.
لي عزل ليلك قبل ما نبعتك تبدل بايس ريدك الاول تبدل البرسبكتيفا كيف نراكين. علاش متى انت حتمر في وسط المديانين حيدوا لك داك اللي يراو وانت امبورتانت تكمبلي ماشي وتكويستا وتخطف الارض باللي انت تكمبلي تفتكر كيف نراكين. بطوادي متى انت تمر قدام العدوة، متى انت تمر قدام الناس اللي خانباتك قدامهم، الناس حيدوا ارادك مش الطفل تاديك، ارادك مش داك رقيق في التلفزيون اوغوستوس. هللويا امين. اماك ما يكونوش يكذبوا يكذبوا الفرده. اما لا اصلي كيكو مش فيرا عليا فيرا على الله وفيرا. عليك امبورتانتي ولا ما يبدل لك هي البرسبكتيفا تاعك ويبدا يعلمك تخارس لاقي نفسك كيف يراك المولاي مش كيف يراك البني ادم. امان. والبني ادم خيرك كيف انت من برا، كيف انت في الجسم، كيف تلبس، كيف تتكلم، وملة ناتورال فيرا. ما مش داك حيخطف الارض، مش داك حيدخل في الارض مويدة، مش داك حيعمل البراكلي، مش داك حيمشي في السوبرناتورال، اما داك البني ادم اللي الله قال دان هو بني ادم قلبيني، دان هو بني ادم معزول، دان هو بني ادم مدلوك، وبدانا حنربح الارض. ينا وانتي ما تنخاش الناس البيبيان في البيبيان الناس كلها خلف كريستو ما هو اسمه بلانكا كريستو يسبيتشام ما لسه كاتيجوريا. لابد واحد ما كنا نازلوا واحد منهم كنت عزل انت ابدا فتش. اما انترسانتي الله يجي فوقك ويطلب شي حاجه لي عليك تقدر امبوسيبلي مش فير. الريدك تفتح بزنس وبربستان البزنس حتبيرك خفنا فاميلي حتفانسا ينا ما نفهمش البزنس. الريدك تبدا ميسيوني، الريدك تبدا اورفانات روفيو ين كم نستخي نستخي من دلي ولا يبدا يقول من انت فاينيخ معزول مدلوك قبل ما انت تمن فيك الله تجي امن فيك يسيح لك قبل ما انت سيح له. عارفك بتشوف امك ازاي خليها فوق خيتك اللي انت تعمل افاريت اللي عليك يدروا impossible. شي حاجة تعجب في البيبيا حفنا درابي ياك مش دايم الا ما يعزلش ناس اللي يحسبوا اليوم مؤرف اليوم كاباتشي. علاش ما توصلش شي حد كاباتشي باستر؟ كيف حنجيبوا الفلوس على البنية الجديدة وعلى الجديدة؟ باستر شو انت تعمل؟ بيترو شو انت تعمل حتخرج من فوق ديك الدايسة؟ تا واو سيف زغور ومش احيار تاكل الكلات خبزة اللي عندك اللي من بطنها وضربة أخرى. النوتا كامل ضربة الله يركيدي أفريت لهالك فاينيك يدرو impossibly وتال جن. Silent night. انت ما تبداش حاجه ما لازم ما وادي لما بعد جديون مخالفين 7 مروه جديون
it-tieni il-kapitlu li miss. Din hija vera storja tal-bliħ, tinkoraġġini immens. Tinkoraġġini immens. Morru aqrawha, studjawha bl-Ingliż, bil-Malti, bit-Taljan, b'kull verżjoni li jien. Għax vera tinkoraġġilek il-fidi tiegħek. Però din mhix l-unika storja fl-iskrittura li hija bħala bosta hekk. Meta Alla sajjaħ il-David biex joqtol il-ġigant il-Gulija, lil dak għażel. Riħa ta' naċ. U bil-pup tan-naċ maż-żarbun, il-dak għażel. Intu rajt ma lej. L-istejjer kollek tal-Bibja, kollha. Vers wieħed. Mela l-mulej issa qallu biex jiġborlu armata. U l-armata kienet kbira, kienet fl-eluf. Kien se żball fuq 30,000. Vers wieħed ismgħu. U Ġerubbaal jiġifieri Gideon u n-nies tiegħu għamu fil-għodu kmieni u waqfu l-kamp ħdej Għajn Ħarod. U l-kamp tal-Midjanin kien lejl it-tramuntana ta' Gideon fil-wita ħdejn l-Olja Mori. U l-mulej qal lil Gideon għandek nies wisq miegħek biex nerħi lil Midjanin fidejhom? Izrael jibda jiftaħar minn fuqi u jgħid ili salvatni. Inni f'din il-mixja tal-fidi 30 sena. Meta l-mulej sejjaħli biex immur il-Bible College, kien pass kbir ta' fidi għalija, kbir ta' fidi. Għaliex, apparti li fin-natural ma rridx immur, fin-natural ma rridx immur, u meta l-mulej għalli diġà provdejtlek bil-qudiem dak li jkollok bżonn, imnalla ma kontx nafx ħajkan l-bżonn, x'apparti l-fi tal-Bible College kull xahar, sewwa, qed insir fejn noqgħod biex niekol. Sentej sħaħ full time. Nieqaf mix-xogħol tiegħi ta' ballerin professjonist, dik li paga abbastanza tajba mhux kienet tagħta minn miljonari ma kont komdu. Sewwa, irid nitlaq dak kollu fil-quċċata tal-karriera tiegħi biex nibda nerġa' mill-bidu skola. U meta l-mulej qal li ħanibatek Bible College u ridek tpoġġa taħt il-qaddej tiegħi Kenneth Hagin taħt dak il-ministeru. Sewwa kont għadni sena fil-mulej għadni ma kontx naf xi tfisser kollok mistier spiritwali tkun taħt apostlu whatever skola apostolika whatever. Ma kontx naf xejn minn dak kollu. Ma msomma kont nivvjaġġa jiena, kont qiegħni vagabond. Imma kont vagabond mħabba sfina, x'kont nivvjaġġa mħabba sfin. U meta l-mulej sejjaħli u jiena emmint, mhux irraġunajt, għax tir-raġuni ma tagħmilx, ma tistax. U niftakar wara li ħafna minnkom tafu l-istorja qiegħda fuq YouTube. U l-mulej b'mod naturali kellem il-mara u r-raġel tagħha biex iħallsuli għal Bible College b'mod naturali. Għajjima fis-sadeta fil-għodi għatija viżjoni għalla intom ħatejnu l-gordi biex il-Bible College. U ħatħallsulu l-Bible College. Ma konx naf kif ħajġib il-flus. Ġaba. U għamil sentej bil-Bible College mħallas bil-qoddim u fit-2001 meta graduajt mill-Bible College izmaħħadi fit-2001 20 sena ilu, le, 25 sena ilu, spiċċajt meta mort fil-reception tal-iskola sewwa biex tara x'għandek flus ġewwa qalu li għandek 500 euro żejda ekstra. 25 sena ilu, għedha dik. 25, that's a lot of money, 500. U meta l-mulej sejjaħli biex immur nevangelizza fl-Indja, fl-Afrika, dejjem irrekjeda l-flus, dejjem irrekjeda l-finanzi, dejjem irrekjeda l-fidi. U inti fin-natural tibda tħokk rasek, tibda tgħid minn fejn ġejjin, qed tagħmel il-pjanijiet. Meta
من l-Amerika il-Mulej qal li ħanibatek Malta għax il-poplu tiegħi ma jafinix. Ġejt Malta, ma kontx nafx x'nsib. Sa ċertu punt imnalla ma qallix. Alla dejjem jgħidlek biċċa mill-istorja. U dik il-biċċa jridek temmen, il-pija ħallija f'idejja. U meta ġejt Malta u intqajt mal-mara li Alla sejjaħ li biex inkun magħha u miegħi. U żewwiġna, kellna tfal. U kien qalli mill-Amerika dik qabel ma ntqajt mal-mara. Irridek tibda xogħol ġo Malta, ma qalix kelma knisja, qalli irridek tibda xogħol. U bdejtu. U ħsibtu kien ħajkun għal staġun ta' xi tliet xhur jien biss. Għalija f'3 xhur għadhom, għadni f'dawk it-3 xhur bħalissa. U meta il-Mulej qal li ħajkun hemm knejjes oħrajn u ministerji oħrajn. U Cindy Jacobs qalt li l-profesija li ħajkun hemm knejjes oħra u ministerji oħra li ħajħorġu minn hawnhekk. Apparti dawk li ħarġu minn River of Love. Imma ministerji li huma taħt River of Love. Knejjes u ministerji oħra. F'7 pajjiżi differenti. Ma kontx naf x'inhu ġej. Alla kull ma jgħidlek kelma waħda, kull ma jrid minn għandek timmenha. Temmen il-kelma tiegħu biss. U jagħmel minnek li dak li fajnejk u dak li inti taħseb ħajjider totalment impossibbli. Impossible. Mela dan Alla ikellem il-Gideon u jgħidlu irridek tmur kontra l-armata ta' Midjanin. U għallu vers 3, min jibża u jitwerwer jerġa' lura u raġa' lura mill-kotra 22,000. U baqgħu biss 10,000 ruħ. Mela daw kienu 32,000. Ibeda jqaċċat il-Mulej. Għallu neħħi. Għandek wis nies. X'inkella taħsbu li l-gwerra irbaħtuha bis-saħħa tagħkom għax intom ħafna. U l-Mulej raġa' qal il-Gideon għad fadal wisq nies, anke 10,000 ħafna. Tgħidlix fin-natural ma tibdix tibża. Tgħid Alla jaqgħu ħajħodni hemmhekk biex jagħmilni kappoljat. Jaqgħu Mulej inti għandek xi ħaġa kontra tiegħi qed tipprova ssajjarni. Mulej ġar qal il-Gideon għad fadal wisq nies, niżżilhom ħdejn l-ilma u hemm nagħmillek l-għażla u prattikament it-test li għamilhom hija li jfisser dan għana. Ħajibqgħu bismijak dawk in-nies li meta jiġorbu mill-ilma jibqgħu awer ta' madwarhom, jiġri x'jiġri jibqgħu adwer, bajnejhom miftuħa ma jalqux għajnejhom u ma jiġux aljenati. U minn dawk għal 10,000 300 baqa. Illa l-Mulej, kif ħan iġbru l-flus issa l-proġett li għandna? 10,000 konna ndaħluhom faċli. Imma 300. Kif ħanħallsu television? Kif ħanħallsu il-missjonijiet li għandna? Il-Mulej belħek. U l-fidi tiegħek kun kontinwament ittestjata. Il-moment li inti tgħidli ma naffordjawiex, mela għallek għal xi budget lilek. Alla ma jtikx budget, Alla jtik viżjoni. Il-budget jaħdu ħsebhom. U inti stabissa lik ħaġa waħda, temmen, tkun konvint, tibqa' bil-fidi li dak li Alla qallek
ħajseħħu jsir. Jekk hemm bżonn jitfa' l-flus fil-ħalq tal-ħanut tal-ħuta. U anke jekk ma tistax tmur restorant u jġiblek ħuta u fiha jkollok ċekk. Ikunu sajruha ma' ċekk ikun baqa' intatt. Jista' jagħmel Alla dik? 100%. Il-fidi li topra u timmanifesta dak li huwa sopranatural u li jidher impossibbli. Għalhekk Alla jirrekjedi minnek l-impossibbli ħalli jarak kux kapaċi inti ġordek il-viżjoni bil-fejdi. Mhux bl-abilità tiegħek jew kemm inti bravi jew kemm għandek flus, kemm għandek donaturi. River of Love ilha titma' Malta 20 sena. Kontijiet ta' River of Love Malta, ġewwa Malta, ta' xahar ta' knejjes oħra għal sena sħiħa. How big is your God? Kemm kbir Alla tiegħek? Kemm kbir Alla tiegħek? U li kellem il-Gideon, qallu Gideon 300. Aħwa 300 ruħ, aħwa, aħna biss għandna issa 300, sewwax il-mole qaċċat ruxmata, please, ara x'ħan nagħmlu, morru ġbru l-flus madwar Malta u Għawdex, għax 300 baqgħna ta'. Mela l-mulej jibbatom għal-battalja, sema għadi, kemm kbir Alla, kemm tal-bliħ, Alla vera tal-bliħ, Alla jbelħek. U l-mulej ma jgħidilhomx morru ġildu, għallu ibat spija. Għallu ibat spija biss, żewġ spiji. U jmorru fil-kamp tal-għadu, u jisimaw tnej jitkellmu, u wieħed il-ieħor jgħidlu għadni kif kelli ħolma li rajna daw il-blalen ta' nar niżlin fuq il-kamp tagħna. U l-kamp kollu tal-Midjajin tgħix kemm beżgħu ħarbu. Qallu naħseb dak huwa Gideon. U kif semarahu, kif daw l-ispiji semgħu x'qed jgħidu l-edewwa, marru jirrapportaw li daw l-edewwa qed jibżgħu minn Gideon. Għadu laqqas għamel xejn, tiġa tibżgħu. U inti jekk trid il-ladu tiegħek jibża. Mela għajjem turrun trumbettieri, xejdulhom? Trumbettieri jgħidulhom? Dawk li jdoqqu tromba? U Gideon jgħidilhom ħanifirxhom wara l-kamp. Allura mara, pratikament ħammorru għall-battalja, imma mhux aħna ħaniġġieldu. Aħna kull ma ħanamlu huwa ħandoqqu tromba. X'inhi tromba ta' illum? X'qallek il-mulejja tromba. U kif iddoqqu tromba, l-edewwa tiegħek jibdew jiġġieldu jagħtu kontra xulxin. U intom m'għandkomx għalfejn iġġalqu 7-1. Mela minn 32,000, le, sewwa. Inaqqashom għal 10,000. Minn 10,000 iġibhom 300 u mbagħad irrebaħhom b'7. 7 trombi. Il-mulej jgħidlek jien għandi viżjoni għalik. Irridek tiksima bil-Vanġelu. Irridek tibda knisja ġewwa Pozzallo. Kif? Ma nafx. Mela Alla qal ħasseh. Qabli forsi diġà jipprepara xi ħadd Pozzallo l-mulej. Bħalma prepara ġewwa l-Pulja. Li ġew huma. Ġewwa Napoli. Li ġew huma. ġewwa l-Pakistan. Ġew huma. Kull ma jrid jgħidlek, kull ma jrid il-mulej jgħid minn għandek hija Amen. Hekk ħajkun mulej. ħajkun minni
تكون انت والمولاي اللي يسخ والمولاي اللي انت المومنت اللي تقبل ميهم تخرس لي تشيركوستانسي تخرس لي تشيك تخرس لي البنك اكاونت تخرس لي منو في الجفرن ويخت اللي ما يمزون يجي تلا ومنزل قات اش هو داك اللي هو فوق الترون وفوق كله فوق الاول وسوت اوتوريتا داك اللي ما ينبدل قات اللي يبقى يساس اللوم البرق ولا اسمه جيسو كريستو هللويا تنزرت مرة في كتبت له قوي هيك سما والستوريا تسبتشا اللي داو ربحوا فوق الكم المديانين مناير ما عبدوا شابلة وكل ما عملوا دقوا ترمبة اللوم هنا بروفيتيكامنت insomma ta' spiss ħajdu jek mux kull jum, ma ta' spiss għandi tromba mux għax tamel differenti, għax memżon ikollok xi tromba bħaldi biex għedni referi għal tromba, imma profetikament nħobb il-doqqa. Tromba. It's war. But not just war, victory. It's not whether the enemy agrees or not. Thus says the Lord. Jamex jamel l-għadu, Alla mux nervus. God is not nervous. Amen? Għalhekk jekk inti verament titċaqlaq il-muntanji u titfa' muntanji fil-baħar, l-unika mezz huwa bil-fidi li tkun konvin dak li Alla qal, ekku anke klaffet tal-ewwel isiru għar qabel ma jsiru aħjar. Mu ħajinbidel xejn minn Alla minnek imma x'ħajinbidel. Xejn. Xejn. Għax il-bnidem li jimxi bil-fidi mhux imqanqal biċ-ċirkostanzi, imma jbiddel iċ-ċirkostanzi. Amen? Luqa wieħed. Luqa kapitlu wieħed. Ejlu kellimni Spiritu Santu. Għaw xi ħadd qed jisma' lil-mulej tkellmek illejla? Forsi inta tiffaċċja battalja ta' saħħa, battalja ta' finanzi, battalja ta' relazzjonijiet. Iġini, x'qallek il-mulej? Fuq li ma kelma tal-Alla qed tibbaża il-mixja tiegħek. Fuq li ma kelma minn Alla, meta jgħidlek kelma minn Alla mhux hemm bżonn ikollok xi kelma ta' jekk ta' Vele, għandek 1100 miljun kelma fil-Bibja. U raqbad il-wedid. Il-moment li temminhom meta tqarrhom isiru ħajja għalik. Amen? Halleluja. Luqa kapitlu wieħed, skrittura li supposta fuq kollha kemm intom ta' di xejn ġdid. Luqa wieħed jiġi l-anġel tal-mulej għal darba oħra bħalma ġie fuq Gideon u believe it or not l-istess greeting kważi. L-eżis aħwa kattolxi jaħsbu li l-Marija biss għall-ambirek il-paċi miegħek. Infatt il-greetings kollha, kważi kollha tal-anġli tal-mulej meta jidru dejjem jgħidulhom il-paċi miegħek. Jiġifieri u l-grazzi tal-mulej miegħek. Il-grazzi tal-mulej tfisser Alla favorit dik tfisser. Favorit minn Alla. Il-Gideon ċallu favorit minn Alla. Meta Alla sejħlek taf x'għallek? Favorit minn Alla. Imma l-mamma mhux hekk tgħidli. Ma tagħmilx differenza xejlek ommok. Inti favorit minn Alla. Ma teacher mhux hekk kien qed tgħidli. Teacher ma tagħmilx differenza xejlek. Inti favorita minn Alla. L-istess qal lil-Marija l-anġel tal-mulej. Aħna dawn l-affarijiet naqrawhom ngħidu how nice. Inti immaġina mara ta' 14 sena, 15 sena, 16 sena l-iktar. U jiġi jgħidlek l-anġel tal-mulej li inti ħassirhom mingħajr qatt ma jkollok x'aqsam, ma tafx bir-raġel, qatt ma kellek raġel f'ħajtek. U ħassirhom ta' tarbija kif ħajsieħdu? Kif iseħħ? Kelma waħda. Ma tafx xejn l-iskrittura? Imbirka int li jemmint li dak li qalek il-mulej se jseħħ u jsir. U sar. Li ma baby Alla jrid ikabbar fik.
minnar ma juża raġel, minnar ma juża mara. Il-kelma tal-mulej tiġi impregnated bija u jekk timmina dak li tkun emmint iżeħħu jsir. Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. ħanqraw ftit, naqraw djara. Vers 35. Wieġeb l-anġlu qala l-Ispiritu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-dija id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis jissejjaħ bin Alla. Forsi dak li jitwilet minnek ma jkunx bin Alla, imma jkun min Alla. Battu għadi. Marija kella weldet li l-bin Alla, imma inti tista' twellet xi ħaġa min Alla. Alla ara il-qariba tiegħek Elisabetta fi xuħita i wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kien jgħidu li ma jistax ikollha tfal. X'kien jgħid ħadd ieħor fuq Marija? Ma jistax ikollok taħi, ma tistax tfiq ta' ma tafx ħadd ma fiq mi għandna di. U inti ħadd mur tagħmel dak ix-xogħol tal-bulej int min taħseb li int. U mhux tiġà pprovaw ħafna nies għalfejn ħadd tipprova int. Għax xejt il-bniedem ma jbiddilx tgħid li l-mulej. Għalhekk jiddependi minnek xi seħħu jsir f'ħajtek. Mhux qalet in-nanna, l-kuġina, r-raġel, il-mara, xejn Alla. Inti x'emment? Li mrapport amment? X'qal Alla jew x'qal il-bniedem? U meta Alla jitlob xi ħaġa minnek, ħatidher f'għajnejk impossibbli. Imma jekk tidher impossibbli, Alla dak li jsejjaħlek biex tagħmel impossibbli, jekk temnu jagħmililek possibbli. Amen? Għalhekk li qatt ma ħatarani nibża. Qatt ma ħatarani niworja. Qatt ma ħatarani ninkwieta. Qatt ma tarani x'qed jiġri. Dak li dejjem ġara. Inta qas isma' mara u tajjara. But I fill in the blanks on a one-on-one prayer. X'qed jiġri? Alla qiegħed fuq it-tron. My God is not nervous. Is your God nervous? Jista' jkun għall-mulej jippreparak għar-rebħa kbira? U int minn għalik li x'inti tagħmel mulej? X'qed jiġri? Qed nippożizzjonak għal-rebħa kbira. Qed nippożizzjonak għal-fidwa kbira. Qed nippożizzjonak. Ma in the meantime, fil-waqt li qalbek qed tiġi ttestjata ħalli jekk nara inti qalbek tibqax tixxenna u titaxxaq f'kliemi. Amen. Vers 36. Ara l-qariba tiegħek Elisabetta fi xuħita wkoll mislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidula ma jistax ikollha tfal. Kemm qalu li ma nistax nagħmel affarijiet kollu seħħ. Għal dawk li ħobbu jkunu l-vuċi tad-dinja u tan-natural u taċ-ċirkostanzi, taħli xinek. Taħli xinek. Go and knock at the other door. Mux ħan nirrispondik, mux ħan għamillek reply, mux ħan għatik widen. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Għal Alla ma hemm xejn, xejn. Ma jistax ikun ta' għalik. Ma daħat għad mamela fajnek. Imma għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir.
Meta jiena darba kont sejr l-Indja fin-nord tal-Indja, kont ħammorru nagħmlu crusades ġewwa l-Indja, kampanja evanġelistika. Ruxma ta' nies Kristjani bdew jgħiduli, brother, hemmhekk ħadd qatt mar evangelizzata, għax hemmhekk hemm ħafna persekuzzjoni. Hemmhekk huwa diffiċli ħafna fin-nord, għaliex ma tmurx is-sawt hemm ħafna Kristjani, x'imur nagħmel fejn il-Kristjani? Inti trid pulptu biex jipritka jew biex fassal l-erbieħ għan-nies, l-erbieħ għal Kristu. U dak li ħafna sfortunatament iridu pulptu. Stidinni l-Knisja tiegħek għaliex ma tmurx evanġelizza rebaħ l-erbieħ. Għadda fem? Meta qalu when I loved it. Kien hemm wieħed evangelist, kien evangelist jivvjaġġaw ġewwa l-Indja. Kien qalli ma hemmhekk kien nord ħadd qatt ma marax huwa diffiċli, qedlu malejn ħankun l-ewwel wieħed. U morna, u men il-mulej ħadem. Għax apparti li rajna bosta ifiqu, bosta jinħelsu mix-xjaten, pastors jitredu taħt il-qawwa tal-Alla. U għamilna 3 jiem li kien il-Ministeru ta' Nations for Christ dak iż-żmien, konna għamilnilhom 3 jiem, sponsorjajnihom 120 pastor minn madwar in-Nord India. Sponsorjajnihom finanzjarment biex nitimgħuhom, irraqduhom u nittrejnjahom u ntuhom il-kodba b'xejn għal 3 jiem. Gordon Ġammanxe ta' Jane and Donald. Min taħal tarxin. Trid toġob il-Alla? Iqaf ħares lejn id-dinja. Iqaf ħares l-affarijiet bajnejk naturali. Trid tagħmel l-impossibbli? Għax Alla ma jsejjaħlekx biex tagħmel l-possibbli. Il-possibbli tista' tagħmlu waħdek mingħajr sejħa minn Alla. Alla jsejjaħli biex tagħmel l-impossibbli. Amen? Għal Alla m'hemm xejn possibbli. Ħa nispiċċa bl-iskrittura. Come worship thee. Morru fik tibda Efesin. Kapitlu 6. Meta Ġesu qal lil dak li kien mal-art, mhix ħut mal-art ma jistax jimxi jasni. Ġesu qabel ma fejqu, għallu inti trid fiq. Għallu ma inżgur trid fiq. U l-oħra kien ħajqbad jgħidlu r-raġunijiet għaliex ma nistax ifiq. Kemm huwa jħassra l-bniedem povru hux. Għallu inti trid fiq. Għallu ma laqbad frixek u qum u imxi. Il-moment li jemmenx għal Ġesu, imbidlet il-perspettiva, u f'daqqa waħda sab u skopra li seta' jimxi, min qallek li tista' timxi? Għax jemmenx għal il-mulej. Il-mulej xerrek jedi minn dak ir-raġel li għallu biex jimxi? Irrek jeda xi ħaġa li tidher impossibbli għax ħadd li ma jimxix. Petru, irridu nħallsu t-taxxa tat-tempju. Mur stat. It-taxxa ħassiba fħalq il-ħuta. Fimtu sew jiena ħuta qal. Ħuta. Petru, mhux għalija biss, għalik ukoll qed ngħidlana. Ukoll. Mela l-ħuta tħallsu t-taxxa issa. Mola jinta t-ċajta. X'talab minnu Ġesu? Xi ħaġa li tidher impossibbli. Disċipli, poġġi l-daw il-5,000 raġel. 5,000 mara u 5,000 tifla mill-inqas. 15,000. Poġġuhom bil-qiegħda 50-50. Ejja nagħtuhom xiklu. Ejja imbellawlhom buffet. Ġesu. Għada ten ma tmux taqaċċajt. Isma kull manna 5 ħobżiet ta' u 3 ħutit. Inti żgur. U jinti taf x'inti tagħmel jew ħadd waqqad maċċajt. Poġġuhom bil-qiegħda. Ġibhom għandi. X'talab Ġesu minnhom reġa'? X'talab minnhom reġa' Ġesu?
Għajduli. Len, talab xi ħaġa minnhom li tidher impossibbli. Imma kif mill-impossibbli iseħħ possibbli? Għajdli kif? Kif mill-impossibbli iseħħ possibbli? Billi inti taqbad dik il-kelma u tgħid Alla qal u ekku Alla qal. Pietru, xi battu, xejn mulej. Inna nistadu lejl sħiħ. Basta fisherman, basta sajjid professjonali. Allu, iġbedna qalbot, mur. U għarġet faċi bik. Allu mulej. Allu għajjien patata bħalissa. Allu mandi xabdi t-ċajt. Dik hija l-verżjoni tiegħi, Gordon Joe Manche version. Allu ma la qed tgħid li int u hemmhekk iċ-ċavetta. La qed tgħid li int. Qed nara bluha bħalissa di daġġen tal-moħħ mulej. Mastru Daxxa qed jgħallem il-sajjid kif jistat. Allu mulej ma tagħmel sens. Mur u witfa' iġbik. Imma ħanaqbad xi ħaġa. Imma ħajkun hemm ħut. Dak mhux intina xetlek tagħmel. Mur itfa' iġbik. That's it. Imma kif ħajtħallas il-kont past? Imma mulej kif ħanħallas id-dejn? Kif ħanamlu? Inti itfa' iġbik. Aħna rridu l-ispjegazzjoni. L-ewwel ħajsirek, u mbagħad ħajsirek, u mbagħad ħajsirek. Le, xejn minn dak. Kelma waħda biss. U minn hemm u imxi. Alla tirrekjedi minnek l-impossibbli. Għax fil-verità, qatt ma jirrekjedi li huwa possibbli. U dak li joġob il-Alla, meta fid-djufija tiegħek tidher il-kobor tal-glorja tiegħu. U dak li inti ħatamel fil-ħajja tiegħek jekk inti tara l-qawwa tal-Alla f'ħajtek, jekk titilla Alla vera jużak u jġib glorja lill-ismu, għax imbagħad meta tara l-miraklu quddiemek, meta tara n-nies iqimu mill-wheelchairs, meta tara n-nies jinħelsu mix-xjaten, meta tara l-kontijiet jitħallsu, meta tara l-art tiegħek u d-djar tiegħek u l-uliedek servu lill-Alla. Għalik ħadkun testimonjanza tal-glorja tal-Alla. ħajsiru jafu balla tiegħek. Inti x'Alla taqdi? Kif irnexxielek tagħmilha di? Kif irnexxielek takkwista dan? X'Alla qal. U jina mintu. U jina fdajk li dak li Alla qal hekk ħajsir. Efesin 6. Għan ispiċċaw bdi. ħafna minnkom tafu fuq l-armatura tal-mulej, l-armatura tal-Alla. Vers 12, ismawa. Għax il-ġlida tana miex kontra d-dem u laħa, miex kontra n-natural, miex kontra raġun, ma kontra s-setat, kontra l-qawit, kontra l-pinċmijiet ta' din id-dinja ta' d-lamid, kontra l-ispirti ħżena li jamru fil-wisa ta' smawid. Għalek ħudu fuqkom l-armatura kollha tal-Alla. ħalli tkunu tistgħu tifqu żmien il-ħażen u wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha żommu wefqin, żommu sħaħ, mela ħażmu ġembejkom bil-verità li libsu l-kurrazza tal-ġustizzja u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa tal-Vanġelu tas-slim. Isimgħuha sewwa di. Isimgħuha sewwa di. Ħanorikom parti oħra mill-muntanja li qatt ma rajna qabel. Jiena qatt ma rajta qabel. Ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi. Li bija tistgħu titfu l-leġġeġ kollha tan-nar tal-ħażin. X'inhi di? Intom minnu tajtu li mill-armatura kollha din hija l-parti mill-armatura tiegħek li l-iktar jattakka x-xitan. Fejn hu l-attakk? Il-vleġġeġ. Il-vleġġeġ hija kontra l-fidi tiegħek x'temmen.
innota li għandek armatura tal-elmu, kurrazza minn inti fi Kristu, is-salvazzjoni, iċ-ċintorin tal-verità, iż-żarbun tal-Vanġelu. Minn dik l-armatura kollha il-vleġġeġ huma kontra it-tarka tal-fidi tiegħek. Qatt ma rajta qabel di. Illum rajta. Mhux tab xejn il-mulejjejt. Meta bin il-bniedem ġej fuq id-dinja ħajsib fidi. Mhux ħajsib elmu ta' salvazzjoni. Mhux ħajsib kurrazza tal-ġustizzja. ħajsib iż-żarbun jew il-qort tal-Vanġelu tal-bxara tajba. ħajsib fidi. Il-fidi hija dak li tipproteġġi l-armatura kollha. Tneħħi l-fidi u m'għandek xejn xilqalek iktar. Il-vleġġeġ huma kontra l-fidi tiegħek, it-twemmin tiegħek. Tifhmu issa għaliex li Alla impossibbli toġbu mingħajr fidi. Li jekk inti tittara s-sopranaturalu li jidher li impossibbli jsir possibbli huwa li timxi bil-fidi. Taqbad il-kelma tal-Alla, tikkolla u tirrilisja minn ġo qalbek u minn fommok. U taġixxi biss fuq dak li jgħid Alla, il-kelma tal-Alla. Mhux fuq il-feelings, mhux fuq l-emozzjonijiet, mhux fuq ir-raġuni. Kollha jmorru kontra l-fidi. Għax kollha jiddu ridikoli. Ir-raġuni il-fidi tara ridikola. Iċ-ċirkostanzi li l-fidi tara ridikola. U għajja tiġi tgħidli li ħatibnu knisja issa? Issa ħatibni knisja? Issa ħammur il-missjoni? Issa ħatmur il-Bible College? Issa ħatħallas id-dar? Issa tippretendi li ħatfiq? Alla jirrekjedi minnek dejjem l-impossibbli. U dak li manifesta l-impossibbli hija deċiżjoni fidejk. U bħal Marija ħajkollu r-rapport Alla fuqek u jista' jgħid inti mbirek, inti mbirka għax mint dak li ġi provedizzat fuq ħajtek. I will be that. I am that and nothing will ever change that. In Jesus' name. Hallelujah. Kelmek il-mulelu? Tħarris li ċirkostanzi. Għanilkom xaħġa, bdejt naħseb il-lum fuq l-affarijiet meta Petru, Ġessu, talab il-Petru, għallu Petru għaj jimxi. Imma ħat waqfu l-ilma. Imma ħat ifrizax għal nkun nista' nimxi. Imma ħat waqqaf il-mewġ ħat waqfu mulej. Għallu ma wedu li ma ħajbiddel xejn minn barra, imma ħajbiddel kollox fuq ġewwa. Il-fidi tara kollox differenti. Għalhekk il-fidi hija blu għad-dinja u blu għal ħafna Kristjani li ma jifhmux kif timxi bil-fidi. Għalhekk il-fidi ma tirreaktjax. Il-fidi taġixxi fuq dak li mbiktu biss. Biss. U ħanejlek ta' fil-ħajja, naħseb kollha minnkom tistgħu tiġdu miegħi, il-ħajja mimlija mewġ. Imma la jgħidlek ejja imxi. Kam. Imma ħadd waqqaf il-mewġ l-ewwel? Le. Fil-mewġ imxi. Halleluja. Ejja mbaxxu rasna. Jekk vera ma tridx tgħix fid-dnub, tħallix qatra ta' dubju tidħol f'qalbek. Tħallix qatra ta' biża' tidħol f'qalbek. Ix'inhi ċirkostanza? Kenneth Hagin kien jgħid meta jiġu l-provi fil-ħajja u jiġu kwalinkwa ta' tip, kull tip, it's another opportunity for you to prove that God's word works. Meta jiġu l-provi u t-testijiet tal-fidi tiegħek, hija opportunità oħra lik quddiem is-setat kollha biex iżomm sotu tgħid il-kelma tal-Alla.
taħdem. Amen? It-tolba miegħi. Kulħadd iqum bil-wifqa. Umur l-wifqa żgħażagħ. Tħalli l-ħadd jiġbidlek l-attenzjoni fuq xi ħaġa x'qed jiġri madwarek, warajk, quddiemek, taħtek fuqek. Gordon John Manche u l-poplu li Alla fdalu ma jimxux fuq dak li jaraw u jħossu ċirkostanzi. Id-DNA tagħna hija DNA ta' fidi. U jekk id-DNA tiegħek hija ta' fidi, id-DNA ta' rebbieħ. Għax il-fidi hija dik li tirbaħ fuq id-dinja. Amen? U r-rebbieħ ma jfissirx li ma għaddix minn challenges sfidi ta'. Mem lebda bnidem tal ma jgħaddix minn sfidi. Anzi, pjuttost ngħidlek iktar ma timxi malla iktar ħajjiġu mewġ. Imma ħassir windsurfer, wave surfer. Hallelujah. Thank God. God's word works. God's word works. Il-kelma talla taħdem. Amen. Poġġidek fuq qalbek u għajdi talba warajja. Missi għadis, grazzi li inti sejjaħt li biex nkun parti mill-poplu tiegħek. Tajtni il-kelma tiegħek li timlini bil-fidi u tqawwili qalbi mhux bil-fors li titbiddel iċ-ċirkustanzi ta' madwari, imma tbiddel l-ewwel net il-perspettiva tiegħek fuqi, biddel il-perspettiva tiegħi fuq innifsi u tbiddel il-perspettiva kif ħajseħħu u jimmanifestaw l-affarijiet abbażi tal-kelma tiegħek. Mulej, illum b'deċiżjoni jiena nażel li nimxi fuq il-kelma tal-fidi. Bħal Marija, inti tkun tista' tgħid imbierek dak, imbierek dik li jemnet li dak li ħajserħ minnu jew minna jiseħħ u jsir. Għalhekk jien imbierek illum mulej għaliex nażel li nemmen anka fi ċirkustanzi fejn hemm il-mewġ, fejn hemm l-insikuritajiet madwar id-dinja, dak li jseħħ u jsir mulej Ġesu. Ħassib fija mara raġel ta' fidi li ma jqanqalni l-ebda emozzjoni, ma jqanqalni l-ebda ċirkustanza, imma mqanqal biss bil-kelma eterna tiegħek li ma titbiddel qatt, stabbilita fis-slawijiet. Dak li inti qed li ħajseħħ u jsir, hekk ħajkun, ħajseħħ u ser isir għall-glorja tiegħek bissir. Sew fil-ħajja tiegħi, sew fis-sejħa li int għandek fuq ħajti, sew fuq il-ministeru, sew fil-knisja li jiena parti minnha mulej, għall-glorja tiegħek missir. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Mulej grazzi li meta inti sejjaħt li emmint fija anka qabel ma jina emmint fija nnifsi u inti mulej biddilt li l-perspettiva minn kif tarani d-dinja milli kif tarani jint. Ġesu, illum niddikjara li jien dak li inti tajt li jien kapaċi dak li inti tajt li jien kapaċi. U grazzi mulej li s-suċċess huwa sekur fi Kristu Ġesu fil-ħajja tiegħi. Amen. Amen, amen, amen. Halleluja! Halleluja, halleluja! Amen. Għaw xi ħadd lejla li passer kelli bżonn nisma' dil-kelma lejla. Amen. If I react to circumstances, I'm not walking by faith. If I react to feelings, I'm not walking by faith. If I react to what the news says, I'm not walking by faith. Jekk nirraġixxi fuq x'qed jiġri fir-Russja u f'Ukrajna u Iżrael u Gaza, il-pedament tiegħi u l-art tiegħi taħti hija l-kelma tal-Alla biss u xejn tal-Alla. Full stop. Full stop. There's no but, there's no if, and there's no end. Dak li Alla qal ħajseħħu jsir. Għal-glorja tal-mulej. Amen.
كاو شغلت الليلة ما نفش شغلت اللوم جديد يا كاو شغلت منكم تشتي تاتي حياتك الجسو أو شغلت الليلة تشتي تاتي حياتك كريستو والدي لو تبدأ تشتي تبدأ حياة جديدة في كريستو تبات من مولاي وتشتي تجي ريفرسكاتا لورا لي كريستو هذا كلينتون فوق يوتيوب وفيسبوك تلفزيوني يا كنت تشتي تاتي حياتك الجسو إذا تلبى وراي يسسس لو مس أديس grazie اللي أنت سيخلي على الحياة الفيدي الحياة الرابحة في كريستو فوق دين الدنيا مولاي ما نمشيش بداك المخص بداك اللي تيت الدنيا بتشيركوستانس ده مدواري إما نمشي فوق الكلمة تياك نمم قلب كله اللي جسوه اللي بنت للخاي اللي وداك لمثالية فوق الصليب شر الدم عليا برمستا دمه ينجيت مغفور من ذنوبتي كلها برمستا جريختيو ينجيت مفيا من كل مرض نرنجرسياك الكلمة تياك تخدم فيا مولاي وتوتع في زخيخ داك اللي انت سيخت لي باش نعمل الجلوريا تياك جسو مولاي تياي وفالا تياي باليوم القديم وزاني الجلوريا تياك علمني نمشي بالفيدي في الحياة ربيخة في كريستو جسو امين امين هللويا grazie مولاي امين Amen, amen, amen. Għandaw kolla intom fuq YouTube u Facebook. God bless you, eżiz aħwa. Il-paċi ma' kom naraw komada. Jekkaw xaħat għandek bżon il-fejqan